أريد المرة مرة هذه المرة ما أدري أنا نوان فريس إنجا أما المقاي في خانة بتملك نعم فإذا هو أرمي ربي يوم بير ألعبي ماري هو كان بربي تجروان جاتين تين orang kau lah kan arba jira mesti orang ganda uslah tu bisa jadi temu nama kisah tu pun kau buat temal ganda mal jam meri rakama nama kisah orang kau ada ane kan selama resi tu gol atara kama mata na sakana wala sutin kanda yot amas gati isina kanela ngeto kama da wata do golu fatel mala isina kanela ngeto mali wan nama nan ne mali bin isina kan jenen nama wan nama itu abalu unda nemin jamale berakai perbadami nama kana kan ni bete ni je gabar himben jani atuo daran ka anu sura ko bangga budi akajai bati wala sura ko besa ya nante bak nambutu kajadole dengan sangat nambutu sigun bo sigun tin sita su jama no selan sigu adena kan tanah har da bede sita langsung pada rade musa rade akas sarang ga per mo itu berbaju rangka putih sih tu bata dirka man berbata la gar ko ngab garum na mar yenanga magara na ka jinni isni nabe hawa di nama kara nam enyo na berka zum makan makuma ni sa tu aja ibazu ni ya makara zain makara sana di sibia kasa kana jara makara zain tu ni bateji ya wasu wa ramati angma na ndu ampera je si egu soma garte pera ma gitu batu na garin oromo brazil oromo garte tamam wallahi kana aku rakam kebutuhan terjadi ni tawani rakam orang kasih gawaru suam berantane ya nama kasih tu boleh akan aja kasih aja tijian lem baru berarti tu re anak aku rakam kebutuhan senjaga sabun tu orang tak terjadi ni ya hangga garte nama kayak agaru alne sebiran jirak garte nama takut sele oleh jiran nama jenang gak nama lebih ta wahai bulti jamatan jari tu lem bego ya karena aku mana le kok orang galawan tadi ja anlen beki boleh kat dalam tekan gaba sunu bekat lega jadi ni dah gua tak tak ruti ka cara we gua ruti ruti isti ruti pakala negeri kaman kani waktu wali mal jinan anapi entah terada kabe ke wali mana kayak sejarah tun kani mal jinan nam toko bila tak kabe dalam toko sejarah tun nul pada mal wanja saja tenden karena aku gua ega ni gerte tele ka terak kuna ke lalin usna ke mana angga gerte rapi aja angga gerte nama kasih berbaju jirat du hinja wan ke aja sanjir tu Sobore gamal jo te nama beli ni kita lama dan apa pakai lagi jadi tu tiro tak kalau tu kan tiro tu خلاص ريو تيسي جيم تي ريوني سي تي وجين خلاص دلغرت دي بيتي والله هنن نجرو orang kau lah kan arba jira mule orang betani zakati yani tamajib tu kushanu rai tu ran de je ya akam beta di pokoknya nanti laki mantan operasi ni wala bersi si marman ori temu ani operasi kasle me adi daga operasi sen wala bersi sus bereda operasi ya wala si bersa hadro ora garte khaz khezi wahan le bersi sun be bereda mal jinan nama to pakara din bakati din ega berarti kayak ti bekas daun beri itu tuh ini pun itu tuh boleh jauh nih seperti zaman rakyat nggak bete lah am tawar hanya kan jirale itu sudah sih kan jirale itu operasi soni balu basis bolehnya marah jirale marah deh imban yo gerti bersih sih berbalik orang kamu abates ada kamu kawan ini nomor gawale kudan wata kara kamu udah tuh orang boleh ti tijan lagi nomor kerja gitu beta boleh seperti zan tidak boleh revun dengan kan ayah ibu juga kan agar ya karena mijo orang muda kan orang muda betul kan timbar mana gitu nan ada pun kau dua ada isu malu hanya ada waru je pak itu nih katanya serius juga yani ye kalau orang tu timnya jadi sarap pun kau disini nulu dulu lah selalu beradu seperti jarak kan ngorin karena aku mana kan saya beta kopan jirat jualan juga anak mana untuk timar gina jirat tinggal tuh ya mau jirat info nih orang fuda ya mana fuda nih tinggal kan itu timar fuda ya fuda bijamba nih info ini bah takka man jinan ba zabu aramni rabbi won be dala bi mare o kan wal berte garwan jartin ten hetto kan matul bada mare beli tani gujira de gue to gugar ta geles te jo de kana ko mai tagaran mare jinan rapoda akam ge tadi hangga garte na makisi berbaju ali ni te da ya allen ga khofan to kolin be khajan majira alle samulu atja ge te da mare yo matra se ko ko le jinan be
shayxaana nama mara maal akkuma fedhe illee taatu qalbii namaatu beeka darreedha yaadu dhiibte waatu shoo yaadi laafni beekta kanaafuu amma kaan garteen obboleetti jeessis maddee jiru kanatti namni yaadu waan biraa yaadaa beekta kanaafuu ati wanta akkasii yaachisan jirtu rakkina kana keessa ni baataati abdiin murin. Rakkoon babeetu kalee nama dabartee. Obboleen deemaa dhufuu ni dandeessa. Obboleen deemaa dhufuu ni dandeessa baatiidhaa bitachuudha guyyaa 15 muranii hafeensaa biini beekta nu dhufte yaani isinuu na dhaquu dandeessu. Amma naannoo kana manni Oromooti sin jireetti. Tusoo maal inni fakkaata gaaddee akka warshaan qurana kan yaana beekte yoo taasifaa waan malee. Barammaa ati ammaaf ni jiraatta jedhanii gartee obboleen jaallu dhuftee yookaan nuti dabalee fuutu jaan takka ni beekta. Wanni ati ati jirtu laakiin hanga inni dirqama gartee warra akkasanitti illee qabaachuu baatte dabalee jechuudha Oromoo gaafadhee maqaa isaanii beekte irraa fuudhee bira si geesse maaliif jechuun anillee nama gadi wal baree bira si geessuun bareeda maaliif kabajaa isaanitti illee godhe fitti illee godhe sitti illee godhe yaa an kana kan hin beeku akkam jettatti. Silaa akka jala kana haala dabartuun hin barbaanne. Fadhaan isaa baaraan jira ijoolleen kan jibbee jettu. La jibbisiis godha raadhee isin qabdu beekaa foongoo edite mammaa kan soore malee jira latte. Aruun falu lageesse. Falu. Falu lageesse. La beekaa jetta ammaa jira kan mammaa tanaa kan soore malee buuta. Dhugaa salaa ilma namaa nabbitan yoo arabbaa kataatti malee dhugaa ilma namaa nabbitan jettu. Ilma namaa sun abdatan kaawwalee kanaatu. Silaa yoo ilma namaa sun abdattee gandaatiin mira beekaa abdataniiti. Kanaafuu abdiif maal bira kunnuuti ejjaba. Yani rabbiillee akka abdatanii. Ilma namaa kanallee yani xiqqishoo kaanii jiraame. Awwuma jira kana wallaaleeti dhageeffadhu takka hangartee obboleeyyi waan nama keeti wal keessisu mana kana keessa ni jiraata takka waan gartee jireenya hanga gartee faslaa'oo ngora bilbiluu jide ni jiraan allee osoo gartee maqaan hambuu nama kee gartee si barbaadaa hin jee siif taa'amoo yaanis hin ta'u nama keessaa hangaan si barbaaduu jiraatu yoo immoo xiqqishoo waliin buulamaa guyyaa lamaa sadi bira coonaan beekee. Ubri di mana ya di mana ada namni waan fedhe sinja amma maqaa fi kan bitan malee gurgurane waan ta'e jan anfadu akka garte bode namni waa keessaafu Facebook akka inni kana jo ni jira mi gada laafi era yoo beekta kan hawaat waa soon mi jira jeete asoon mi oo jeetaan waan nama maraate tolchanii bareechanii haasawanii maaliif kanaafu ati garte soo jettee sunillee dhufne. Kan selalu ni ya tak ya kanaafuu jiraadhu sin jaalama kama ta'a itti yaada waan qabdu nuti ayyemi. Yaadama. Yaada baay'ee rakama itti rakama gasamu keessa. Buna jala ga'u baate sitti kanname. Ayyemi rakama keessin rakama jira. Torba sadii. 8 Saddeet. Lama saddeet. Awalaa lama ijabana zingone ya ayyee saddeet meeqa dhiifa magaalaa laaleen nara laaleen qaama yeroo nuti yeroo waraaraati bara nama ayyee natti torba sadii 86. Ayyee lama jala sin deebisu hojii taaka amma ni qabadda. 86 goote. 65. 65. 65 goote. 2 Guutanne. Guutamee habarummaa akka nama akaawuntii barreessitiin barreessu jiraati. Mee rabbee biraa lafa suuqaatti qabadda. Amma bilaakin universitii illee keessaan qophii meetti naqadhee booda deebisee itti dawwala tamaam. Yeroo dawwatu maalidhaa? Waan hin joomu niin dawwalaa akka kana niin dubbisaa nama kana haan namni jireenya dubbise qamaa maal akka qabeetteeti. Rakkoon qabeeyye. Isaan warraan kana inumaa ijaan sagalanii booda sagalee ta'e dhagaanii gammachuun oolaniidha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya qaqqaalii kun rabbiin naallee hin dirreelee beektaa raqamallee irraa fudheetiin jira waan ta'eef mee ammaallee rasitee isaan qabu taarasitee naqadhee itti dawwala yoo ni figaara qabni isaanii haguutee yoo gubaate jedhanii fuuluma kan dura dhaabbadhee dawwalaa beekamaa kan hin turre maaliif yoo ta'e fiidiyoo sanillee wanti ni waraabeef egaa akka agartanii akka gartee rakkina Oromoon itti jirtu jechuudha. Kanaafuu rasitee naqadhee dawwalaa fi
asumaan gara kiyya as deebitanii boodallee na hordofuu dandeessanii jechuudha. Gartee natti kannite qulleen obboleettii jettuuni yoo gartee hin daleenne taate fiidiyoota illee gadi lakkisaa yuutuubiidhaa fi feesbuukatti illee akkasitti naaf barreessan karaanii fi koomantiitiin namni gartee isin beeku.